Pozdrav svima, danas ćemo govoriti o tome kako vinova loza preživljava zimu, snijeg i jake minuse. Jer to je pitanje koje svake godine zabrinjava vinogradare. Prva važna stvar koju treba razumjeti jeste da vinova loza nije osjetljiva biljka kako to mnogi misle. Ona je višegodišnja kultura koja se hiljadama godina prilagođavala hladnim zimama. U prirodi vinova loza ima ugrađen mehanizam zaštite od smrzavanja. Kada u jesen opadne lišće i kada temperature počnu padati ispod 10 stepeni, vinova loza ulazi u fazu mirovanja. U tom periodu sokovi se povlače iz lastara, te voda u ćelijama djelimično se zamjenjuje sa šećerima i mineralima, te tkivo postaje otpornije od smrzavanja. Šećer u biljci djeluje slično kao antifriz, snižavaju tačku smrzavanja ćelijske tečnosti. Zbog toga možemo reći da zdrava i dobro sazrela vinova loza može podnijeti niske temperature bez oštećenja. Konkretno, kod većine sorti vinove loze pupovci mogu izdržati od -15 do -20 stepeni, a ove naše sorte i ispod -20 stepeni. Drvo lastara obično podnosi još niže temperature, čak i do -25 stepeni kod klasičnih sorti. Korijen je osjetljiviji i najčešće strada već na -5 do -7 stepeni, ako nije zaštićen naravno zemljom ili snijegom. To znači da snijeg je zapravo veliki saveznik vinogradara. Sloj snijega od 30 do 50 cm može podići temperaturu tla ispod sebe i za nekoliko stepeni u odnosu na temperaturu zraka. Recimo ako vani imamo -20 stepeni, ispod snijega može ta temperatura biti viša od 5 do 7 stepeni. I sve zavisi koliko je vinova loza prekrivena snijegom. U godinama kada imamo recimo mrazeve bez snijega, kao što kažemo suha zima, često dolazi do izmrzavanja mladih čokota. Suprotno tome, kada padne dubok snijeg, čak i na jakim minusima korijen ostaje zaštićen i biljka, odnosno vinova loza u proljeće normalno kreće sa vegetacijom. Još jedan faktor značajan jeste vjetar. Vjetar dodatno isušuje pupoljke i lastare što može povećati štetu od hladnoće. Zato su vinogradi koji su zaklonjeni ili nalaze se na zaklonjenim položajima uvijek sigurniji tokom zime. Naravno, veliku ulogu igra i stanje vinove loze iz prethodne sezone. Loza koja je bila preopterećena rodom, koja nije imala dovoljno hranjiva ili je bila pod stresom od suše ili bolesti, ona ulazi u zimu slabija i osjetljivija. Zdrava loza sa dobro sazrelim lastarima ima znatno veću otpornost na mraz. Što se tiče plastenika, najlon ne stvara toplotu, ali recimo štiti od vjetra, padavina ili naglih promjena. Ako je plastenik recimo suh i bez viška vlage, rizik od izmrzavanja je manji mnogo nego na otvorenom. Međutim, ako temperatura pade ekstremno nisko, ni plastenik ne može potpuno zaštititi biljku. Tokom zime ne treba previše intervenisati. Često ljudi iz dobre namjere otkopavaju čokote, razbijaju snijeg ili pomjeraju zaštu, a time zapravo izlažu biljku hladnom zraku i vjetru. Najbolje ostaviti snijeg kao prirodnu izolaciju. U proljeće se stanje vinove loze jednostavno provjerava rezom pupoljaka ili lastara. Ako je u unutrašnjosti boja zelena ili svjetlo zelena, pupoljak je zdrav ili lastar. Ako je smeđa ili crna, došlo je do smrzavanja. Čak i ako je dio pupoljka strada, loza ima i rezervne pupoljke, kao što znamo, koji mogu preuzeti rod. Zaključno, vinova loza je mnogo otpornija nego što mi mislimo. Uz dobru pripremu, zdravo drvo, malo prirodne zaštite od snijega, većina vinograda bez problema prezimi i daje dobar rod naredne godine. Hvala vam što pratite Vinograd Živince. Ako vam je ovo predavanje bilo korisno, svakako podijelite sa drugim svojim prijateljima da bismo mogli na vrijeme saznati ono što je veoma interesantno i značajno za našu vinovu lozu.